Yamwako abado ba Adom TV Premtobre Kasee so ewie nsamo sie na braso sa otibie sa Adom Kasee doso ne to dwa mu bi ya wo beti ni Trade Union Congress se wo mo adwene ya wosusu ye se saban anyi wo man free ye debt exchange program no so pension fund na wo mo ebeti atua no wo masesa wa adwene fi sa ban so asesa na adwene ye de sansam no ebeba nananom atankonya wo nsu akere wo sunya no West Mensin mu wo bono mantam mo say Wamo Mensin mo krache pani wo sunyane West kusi bu Adom ede no ho jeje nananom anahinsam ye wo nsu atere ye be konfinfini mantem mo na Food and Drugs Authority nkrabata na ewo ho no wono mo asay enuane a enye papa esom sika 200,000 Ghana cedis ansemi ene nsembi na wie Midday bro sa Adom TV Premtobre Kasee Facebook/Adom TV Kasee no ho Go TV channel 176 DSTV channel 280 Midday Yefia Amankwa Tamaklo. Trade Union Congress say one more junior was susu year says ban enyi a pension fund no and free debt exchange program no emu a wobeti atua no. Omasa asesa won adwen fi say nei asam na wokan ye na ban na tie ama no so asesa na adwen. Adom TV etwaso. Enche bia na dwumayefo nkaba mukuo Trade Union Congress de betu dwa say saban anhwe yi no won pension na da ho no mo so kwa homegye mu a obenya bibidi ato aduane adie no wode nsa kwaka wabra wo yen hyehyeye se oman ka yedie no obetumi asoso ano a ene obetinta sukoko na wate atua a onkwaye adwuma eno ene nam so ma enra so afo hwisikasam so kendo foria tabe yen sentwafo nhia mu say aban aye na adwene say nyade a adwumayefo ahomegye sika no wode nsa beka de biara da eno nam so ema TUC ayen sentwafo nhia mu a twetwafo pani de makuo no Dr. Anthony Yaba echira woni aban akwantiase apama onakoma so ade a wohwe no wansa aka nti oba aban ba so ye pa se wa yen hyeye na otu ana montantem na won ha wo de to nanim no so waso ano se ya anti aban kana de se 27 December do a odwani bi o Ghana onkwaduma na ye betre fia kosi se aban ebegya tum se sa debt exchange program obeyi pension afi enti ye announce ye no government chase money kasa enti council of state ba mu na no to srebo chairman no enam so ma ye no omu hia e kan ya sem na achewo omu hia e bo se asema ya kan omu de be kwa ban enti enawie Ministry of Finance for free the koshia omo abandon to yanim say sa adena aba say a friend of debt exchange program no pension fund bia enkan bio ye yefi owie no woto aso se de okom ehwehwa ne omen eno nti sese ya wonakoma so ade waya ma won na won pension ho adweno nti atuaten ya wo hye se afi de to so aduonu nson wode be hwe so no wo mu atwe asen a wo sere se wono ma wono wan ye adwuma nyina emfa hye wadwenu se eda enka mu bokwa koto atua no wo mu enkwa adwuma no nkoye adwuma mfa nso man Ghana enti isansa enti no sa 27th na ya hye se ye beti atua adwani bia ntrafie ya twasan enti ye de to adwumayfo nyina ni say 27 December ya ye brother aye baidu a obi ankwa adwuma strike no amaso efisa ade ana ye hwetwa fi aba ho no yensaka midamase Obai mu post adwumako no ehunu advert ahodo social media na mia ahodo bia chese wo hu se nipa bia hyedabo wontrimu epese wo bu ebinomo fa kwatikwan bi so kan niema nsam de sabaya wo bidi no ho behyemu na sima bo ani tete ne no waye sikani na ho kire ni nti no wo ye bibia sika wo mu ana obi ani edi akire na no na bambofo de kosan eto Ghana de hie ye nyina ye nimse me ani na ho ewo enipakuo bi a wo ma hyede kansem de wo de we ba benya sika sei ne sa niema no ye me ani na ho ho Adom TV etwaso Posi adwumayko no ede nkrata abetu dwa ya wo kire se sedie enipa binum ekwa abefo ntentan so kasafidi ahodo so ekwakoye nyankomade ede to omanfo anim se obetimi ama wo mu enye sika putupuru no ha adwene pa ede bone ene awudie ebo mayi emu okye se waye nhwehwemu a ehunu se nansen saa no ye bone no asore pa ebinum timi chinipa ekosie ebinum so edada enipa agi sika efiri wo mu enchen ye ebinum so ekum
enipa ewo omanyi emu emfato hu bia wode ma ye eye mankasim ewudi ekoso ewo ho ya sise enhyehyemu a abetodwa ene se enipa binum edada omanfo se wode wo mu betukwan akwa abochiri nenso ebewi achiri no wode wo mu ekwaje sikaduro ofoforo nso eye de esi wo kaso a ya mrantie mienu okokum onipa wone no ekosuku ya wo kyese nkode kwaje sikaduro senti wo fasa akwanya so ede ato obibia enim se edwadi a ekoso ewo kasafidi awodo so no etiyamra na Ghana mranso ema ho kwan se saafo a wo beche wo mu no otwewa so sankrata yi Chief Superintendent of Police Director Public Affairs Grace Ansah Krofi enanensa ehase Nana matran kwanya ya wo mo nsu atre wo sunyano West Mensinimo e wo bono mantam se neide wo mahunu se wo mo MC wo sunyano West kusi buadum e de no ho e fore hinsemu dodo nana no mo nsem wo ni Adom TV edin komwe esi ahenefo wo nsu atre ekiremu a mensiri krache kusi buadum e de atodwa se enyade a obebu emusueko mienu se wo mo ena eya hemfo e wo mensini no emu nenso wo mo kyerese ekamia yese wotai ebusueko baako echi ne senti wonsem kyerefo nhyiamu a ekoso ase ena nsu atere benkum hene oje awoho kran asempem editu dwase wo mo de wogidi ye pa se mensini krachi wotai efa aka no echi MCE no papa na with constituency chairman ono ne papa free ohema ni fie ene mrantie na omko FM so koya announcement say emoje ebegu krom ha no e chen say prof de no MCE na oto ye security yi wo ha no wantumi anka ho hwe bepem den e che say ono na opushi o mo say ne ekoto no mo nye enwachi ena obuadum agen yawo editu dwase kusibuadum ede tabono ato wonum afasha wodi no afibia eso se ede basabasaye ebekrum nanso wotu amanyofofo se wontwe won ho emfiri ensu atere ahensem yetoso ansa nanan mo di bayire shiro krata se odi junction ekotoso se o maye ni afashe no abra bia ahye de so ewofie panifo omodo mo awura sansa nsem su atere ahensem no wo mo pese mpuntuo bekoso ewo kurodua mu esan se kwanyini bia pese obakure mu a yese ahensem eye basabasa wonsuate na atwe asane ni nyina mu no Adom Kasee ebupini mensini krachi ye wosunyane West owura kosibuadum ene ne twetwe nkomo no wodi tu dwase de nananom eka ne nyina no krabia enim enyade a wode ne ho akofore ahensem emu na hyehyeye a wode etu dwa no eye national security hyehyeye se be ya asomdwe ebeba mensini no emu na nkofo na de omadwene ne ebu na me de ogide se ne Ghana mampani asuma wode abano ena mehwese ebeye adwuma mene regional minister ene mpanimfo a ebo yehoban no ena yehwe nim se house of obetumi afitisi asem Mayanto Adom TV Premtobre Kasee ne so na yenkonsem foforo emu na yesi aban enwumakuo be miensa bi ya public enterprises be dunson ebi wo hono mu a wo madwuma ye no ato sinintinka wo mo ehwe na ye de amakwanta kro bi na wo mo ahwe adwuma no so sector ministry no enede sa enwumakuo dunson no din aba abonten a wo mo de akoma eye cabinet so mo hwehwem na fe so wo mo gitum dia na sa enwumakuo ahodo dunson no wo mo behwe so de be hya nkwankwa bi nsa na yenya mfaso sense ebe wo ho aban di mu nso yenya mfaso bi emfiri so asaya ono na hwe omanfo enwuma ahonsam so ene santwerefo hia ya wo mu eya adwene toato a efa dwuma a wadi no afempi mienu ne aduenu mienu emu eno na so afa woda asaya no Joseph Kudu ekira enwuma hodo be se aduasa ene wo mu eno akwa apam a waboa won amwatumi agina wona so no wagina brane se de be ya wo mu nso ebetumi edi won dwuma eno nti wokon anim e wa afemu yie pa odikan no you bet fiado because enterprises na doso ntinaka sare ho adwuma that ma make 175 it ma visit even JVC snifim okay 128 me to ma visit only 30 and see there's more to visit and bring them yeba kodo at the board engagement CEO engagement you best try hen public enterprise league table no to bring in more exactly capacity building and encouraging now is the vice president need lead effort digitalization. The platform is there for every company
there obe digitalize ne processes. We na wachire se omu se omu akọ anim ye pa nanso enwuma bi wo ho no mo a eya aban de a omu edwumadi akofom ya mfasoro asese nke wonya no wonsa nka enu nti wahye se ankorankora mefai na omu emfa ni dwuma se de be ya se enwuma yi ebesan egina ne naso bio se ekohwe nkan companies aye na ye wo ebi bonsa tie Ghana produce tie says ya nti ebe ku ekrase ho na ebe ko bonsa honom takwa kwano do ebe hu de company ne dan sisio that down bibiara say a situation like that no I mean me manche abanaton echo aboso glass factory the same thing echo northern yewo meat factory and also defunct echo Pumaji poultry a lot of these that why was me enkonfinfini mantam ne mo na Food and Drugs Authority ye wo hon so ehunu enuane bi ni nnuro bi a enye ama ene wormo ase no esum sika 200,000 Ghana cedi na enuane bi nnuro ebi nku ene niema bi ekaka ka ho Adom Kasee etoso FDA ne fe ho finfini mantem mu no akwa probo e odwedi bi ahodo e wo mantem no mu a wodo wonsa akoto niema ahodo bi so a wo kire se ogiae se won ton ma Ghana fo ma wonfanye wo ho a emmoa wone apomudin tisesei wodi gyatum ahyesa niema ni nyina e wo bra wodi gyatu niema mu shi ni wiye no wosen twam na donkodonko e kanso no nyina gu mu a entimi ma abontin biu na baha nimpa apomudin eniema wo shi no nyina no obuhunku nta huskasemu a ebe 200,000 Ghana cedis Ghana sikadada no 2 billion ewo niema wotwe agya tu mu shi ni nyinemu no emu ohanyichemu dunum 15% eye nduane sanso enemu ohanyichemu nsia 6% eye nku emu ohanyichemu eduasan nsia 36% eye bibiduru herbal product sanso enemu ohanyichemu eduanan miensa 43% eye allopathic products. Food and Drugs Authority mpinifo finfini mantemu no efa akonya no so etu Ghana fo nyina afo se wo to ade a wonhwe se expire date no entwemu sanso ena wone ye niam beton so no wonhwe se obedin hihye hodo ampinifo de atudwa no amotumi aboman no apomden ho ban afedamo de amaneboyi efri Cape Coast ena Adom Kasee Mayenko Tamale Metropolis nso na droba fo ye wo ho ne de enye ye no mo passengers na ye ka droba fo asem ne mo ma droba fo no so hunu eniema bi ni suban bi a ye na ye ne nam kwan honom ne ade ye nso ye emade nkwanhia eba ye so behunu ne ne nam kwan ho saa ne nam ka eba kra ye hu kra se hyen bi eba no so ede nkwanhia banti droba fo yi ene de won semete sei etudwa Edrubro nya brese yi a enhwehwemu a abetodwa ene se eya na nkwanhia etai ekoso pa ne Senti National Youth Authority Youth Parliament ye wo etifido mantemu ene National Road Safety Authority aka bomu a wo ye nkyerɛkyerɛ ama ahyenkafo ene kwamutwafo afa ekwan ye obefa so edi nhyehyeye eso achi amehene ya woda Northern Regional Youth Parliament no ano Abukari Alhassan Bawa ene amaneboni Eliasu etwetwe nkomo ene wodi tu dwase ahyenkafo emomodena eni ekwanso jojo enhyehyeye eso. They take passengers. If they don't know the road traffic regulations, they put their lives and the lives of the passengers in danger. That's why we decided to engage them so that we let them understand that the passengers are the source of their source of income. So if they put their life in danger or if they harm them, they'll not be able to do what? Get their daily needs. So that's what we are here this morning to do. Enwachi ena Baba Musa ya wakasa ebodewro efa ekwanso jojo enhyehyeye ho enso ede ensema hudubi etudwa. The region. It's true what you said. We bumped into a security man, in fact, to be precise, a policeman who was riding a motorbike without a crash helmet, without a protective gear. And we're questioning him whether he was giving support to the efforts we are trying to make or we are making in making the people realize the need for them to play it safe out there. He didn't understand the question, so I went direct to him. I said, why are you riding the motorbike without a protective crash helmet? And you go out there and tell people to wear the crash helmet. If it comes to enforcement, you arrest people who will go contrary to the dictates of safety. So where do you put us and where do you put yourself? No krakra ena ahyenkafo ana musini ya oba adwumadi na sebi Alhassan Yakubu enso ene Adom Kasee twetwe nkomo editu dwase obi wo hono a wotwa kwamu a wonhwe ba bia ene nyina ka ho bi ene de nkwanhia eba. I have to thank the road safety very much for what the education that they have brought to us.
In fact, we learned a lot of safety through their coming, because sometimes the zebra cross, sometimes it always causes us danger. When I mean danger, you will stop pedestrians, some of them, they will not quickly give you way to also go, or sometimes you even stop and motor riders will come and knock some of the pedestrians down. Premtobre Kasee na guso shani guso aye washenka emo ensemno emo na mrashe bedwani wo Sene West ye Kwame Chuma mpofo ene wode to na drobafo nyina nim se wabra na wada waje wa home ansan wasa betina sia ne echi eno echi nso nsanom ye ntwe ye ho emfamfiri mu se be ya fi erade mo de adom ye yenso ye famu de be ye de aboye ho ba firi nkwanhie mu no ye be Kwame Chuma mpofo mrashe bedwani wo Sene West abaton pesua so na wode ato ahyenkafo nyina nim se afi bronya bre woni ekwanso jojo nhyehyɛ yeso se be yi a nkwanhia bia ensi ebra woni ya mane boni wo hena mponse twetwe nkomo ene wo de sansemi etudwa nyina no mbanya abotre na mo so mahwe na niti two drivers ne stress mbanya abotre na mo aka moka no sabi nyame be mo sika enye ntem so sika de nyame na de ma enti unya abotre na wo de omu a onsabeka enye ntem a wo kwaba no ene disika no bebro nyame amwa na okono amma sabi we driver no nchese accident sia oso wumu ana se wo so honka ya stress mbe kobre en which you fasa konya no so ema obibia afinhyapa afiaso nti ema Ghana funyina afinhyapa na stress drivers nrabo boko se dru samriana passengers okrum tiana drivers so person mo kontam na mo bantam anso mrebia yana atade nkwachia na accident aba nti stress amuka na mo fidie na ombanya botre no mde akwaba na me boy ne bedudwo a na de asida manyam enne ehwe na bronyam ye din kama na feso afe anche na feso ahia Mayento Premtobre Kasee no so na yakobuno mantam no so emu ebiemu na watwe emu ne yede to mu animu se mensini ahodo benso bi wo bono mantam no emu awokwa ahoyehia mu esanse Greek crofo wo mo control room hoja toho na wo mo ede anyinima hodi di dwuma no de sesei wo mo ahoyehia mu fi se neka ho ana prensani ya wo mu nyankane bi ne Adom TV Kasee edi nkomoyi eneka ho nafua miensa ya kanea edum ewo mensini ensomu ewo bono mantem no emu Adom Kasee amane boni dom ne donyina ebo anan ene edwadifo ekasae ne edwadifo ekire se an die bi so eyiko eyuma esenti se nyina mohoden enye adwuma dia na ede ohaw eneka ena abre family products family yogurt mango and ice creams ni mina eni na ni go fridge mi a ayo how kakra se nepa se nya light ndem a o china sa anyo mane nyina che se metugu fridge nyina ye mane si ho enu akra mo supply me nyoma na ye nim se light na e ko chere sa nde wo se me receive nyoma na aba no but ni na ni go fridge mi wo hwe fridge ya glasses wo mi a enu so drinks free na no ahemache bepem sa abre ya light eni ho no in fact yene I den kanea de adwuma se de ye ton sa no aha ye papa yie business na ye bi mu de loan na ade se be customers na timi aboa anopa beba ye ton suo ye ton drinks enche fridge onto enye nyunu onto ye dun light no so bepem na e ko 3 days ni utum se de ewom ni nyina asai enwachi ena wo mo pamade eni tiyefo enso editu dwase anka edruburo nyabrese sabrepa ena wo mo dwa asore enso esanse wo mo entimi emfa wo fidie enya hwe na enyina mahodi eni wonti edi wo haw ena abre wo mo odi adesede eto very enetko adwumayeko no enim se wo mu se won dan mu ahyede enso wo moa no nkeka mfidie mu se bayi a obetimi enya nkane light ni honom so no affect ebebre esene so ba use box iron no ebetimi ahye obi kratare enko fast machines a ebe use a ebe ma adwuma na ide akọ fast no intimi use this use manpower nka yewe se bronya nka adwuma bakọ kakra nze se washing ma dry wo so ponisu nya adwuma fi se light ni ho nti kero ya na ebetime ba adwuma so kra pon shada ma ya dala sumu nra be 3 days kra ni ne
Penny Quancher for the Venture Capital Trust Fund, I know ye yao, also Premtobre na ene wahunu se Sutifi South mensimu af mantemono. This year no do one when you have one who shall pomudin see chiba metre National Health Insurance Scheme no emu. Intia yo how a hanon so. Intia ne ya make us say we nyameso ade nipa be se 3,500 de. Ya womun tumi for hun to pomudin see chiba ne so no. Why ama won Adom Kasee ko ho etwaso. MPP amayekuo no twetwerefo pani wa Sutifi South Ibrahim Alhassan ya ugina owura ya nemu eko twetwero manfo din ehye National Health Insurance Scheme na se edeto Adom Kasee anim se womu aye wadwene se wono a woni bie mobrofo na womu edi se adwuma we di amawom se ne be ya womu so ebetimi enya apomuden ho mfaso na oye no obeto apete eye constituency num ba bia na emum ya hyase ewo ba bia sabi bruni be kan se vulnerability rate no ewo soro wohwe empotam hanoma enipa omu nibie anase ahokyere ewo omo so no edoso ewo mpatam ha echen ba binum bebrebe nsa nzuntin so wo ye bibi ede aboa de a na wo ye de aboa wo mo a sabi omu nibie na etumi enya nsunsun so papa Pani Quancherefo wada National Health Insurance Scheme no ano or Sutifi North any Sutifi South Joseph Sakwade enso de abasobode ema owura ya owusu Premtobre so wadwene omanfo ho na obetu anamo etese ede ama won ewo anamontu a amanfo eboa health insurance registration yedika yebi afena onabo ya owusu Premtobre ayeta fene ya bonu so eje yepini na ono so abeboa ye say or register in the 3,500 or your district ma almost have a health insurance card at the hospital. One so now for be na see emu ure so to me abeko wo mo a enti say. Do do na fe ya boni. Enya ebre edikan nie ene wo be sa adwuma jewi. Odika di sa adwuma na dada. Ama me manya so mfaso. Sa me na me register bi. Me register bi nti me yare ye no enso eboa me pa ama ma apomuden so kan ete pa so yi asipa e won yama pa o yama wo afo ade so abompete minye bi kurada ba ene na mo na bo ya bunya da romanti no mi be ye bi aye bi ama me ne me Vice Chairperson war Parliamentary Women Caucus say mame comfort doyo kujo kan ganza nane wode to obibie ni memebuno ne tichu ne emayiwa no se bronya yedi a yeni ne kwan so yemi na ho bibie mu onimde oka ene bebuno no so nimde maame no so ka wote ase obi ani na sumdue mu kwan so se be ya feda yeni ne be hyen mu oha obi ani achi Adom Kasee etwaso Comfort Kujo Ganza, Vice Chairperson ya wada Parliamentary Women Caucus ano ewo mrashebedwafie ya wono aso ene gyinemu ema omanfo wada etu omanfo fo se obibie nim se edubro nyabrese ya eyenije nenso ebinum ema enije no ebro so ebewi ase na akoye nsem bebre ne senti wode kokobo ma wo mo a etete party echi eye ne ye bone se wontwe wo ho emfiri ho woni amane bone ohina mponsa etwetwe nkomo no wode sansem ye etudwo ayo a yesiso ne emeka kiro mu ane se me de metu am se maame abotre na hia o wiasem empepere wo ho enkotu mampo Amerika nya abotre na fa ba obra nso boni hie medim papa eni wanim ebi se edim papa na hia wan hwe ne hie a uhu ne hie nti bepamayo nyina achew se edru bronya yi momien kata ye hu yesi akatesia katasie nti ye pamayo ani chew omumomode ase ombe kita omuhu yie sine be ya obu asese ye de ma omu no ye de ma omu na ye de ma awofo nso enwachi wasafa asakonya ne sonso ema obibia finhia pa editu dwase ebra ye di bronyan ne mpaebo ene se ede ne papa ene beba omayi emu nti ewrade na ne yeda na se se wahwe so na ohaw ni osan bebrebe wa ma bia nto ye na ye wo nkwamu bepemene nti se afia beto ye ne de hwede ampo na ne yeda na se na mi magana fo nyina nso afihia pa yesi afenko na meto ye afisise ni ye wonkwam afisise na ewrade aye yakoma so ade nyina ma ye afisise na bibia to di
Mayento Premtobre Kasee no eso na abusua ne adehye bia wo Patmos Children's Home. Ene so ye de wo mafa entity ahodo mu vocation ne technical emu. Sabeya wo nso e de bebo wo ho bra na wo munya kwan kwa ba bia wonam sansa no dwuma iso na aboa won. Adom TV etwaso. Opanyina wada Patmos Children's Home ano echirima. Wo mobotae ne se wometimi ama mofrei ensa no dwuma bi womra womode enwoma suan so epeso ochirima eno ebeboa ama mofrei womoda achi asiomu ye Mama Cecilia Osewusu eye caretaker obu ha obe free ha obu obeko school odo sane ewiase aye mushimi kase bia medwuma ame ya ba dwuma ame ye o ye ono nko at least also so nya wonsa no dwuma kakra say aban will pay air support one or also air support on kakra it's na introducing korano emma insan juma fitting e wa ha say in the yeni age pa bo enyoma amudi abre mama yeni age hu say ye wo dom ye wo ebusua modwene yem Patmos Children's Home for but the sanse we nyina etudwa e wo bra Friends of Akwasibuafo e de niema hodo ekwadomomo Akwasibuafo eye dwumayeni ewo Inshira FM wono ana yo panyina wada Friends of Akwasibuafo ano wode to dwa say ye besre se amanfo omo wo bia omutime buo nipa bitisi no ompa omontu omani hwe nkurase na kronketuo no because da bia ye nyina ye focus ni nyina wa Accra Kumasi nanso se uba kronketuo no ma hu se amanfo so be no ntine ma ye ya dwense ye ntine Kumasi bi ye ba kronketuo no ya ba be bo Organizer Edema Ekwe Nana Tufo Ampem Brakatu Echirima biara ehu behia says ye ba be bo nkwala na chidom ye beba ye niema ya toto ayeye no adoption bi ayeye ye di school yi be ka ho na always bi ana mo bi e be ya adwese ye be ye dia ma adofo bi ye di school na ka ho nti no o haw na ye be hunu ye be kwa akwadwene ho na ye hu dia enso ebitumi aye ne ye dia boa Nana awuku denchembo amane bonie Adom trotro na ne 23rd o bi nkase 24th ko kuro mto mashase na Prince also see do e wo circle e new plan station wo hwe sa 24 na ko ana wo mo ba Prince yentio Adom trotro ene ye de aba be piemu e wo new plan station ye hwe akwantufuo wo ma wo mo etu kwan akodi bronya mo hwe ehyen boss ya ejina mechi he ya e kosunyane techiman yene omanfo a ewo boss mu kodi nkomo na ye bisa omo se boss ya wo mo aba be free wo mo kodi bronya ana se wo mo kwan ene de munina monima ye fefefe se Adom TV sunie Adom trotro na ye bisa u kwan sisi a boss ya betremi me kodoma doma ai na udi bronya wonkran na ho de na de ko ma femi ma me mu ti pese mi ko di bronya e wo mu nche eto nko na akọ e pa chai afi bia bronya duru a ukọ kodi bronya ho ai mene amanfo fofo so eni nkomo na yenhwe eja ese woni kire ekodoma yinkro doma hinkro na uhwe sene na sikasema ye wo mamu ha na uko dibronya odoma yi de na beka fa ehwe de sene sikasema sai ne de a ende amanimu ayeden ba nyame aya adom ama afiato ye ne de na tibi na ese ekofie na ekosradofo na ye na dofo so de edibronya no wo hwe enkra ha wo be dibronya wo na wo kodoma yi huni sen okay doma ne de efie ni fie abusia wo ho na wo doma nso na enema bo ne enye densen enkran han no enti ma ye kofie no na se hone ma ne bo efo esene aha enkran ha de odi enye yi ye ti yoko galima na mokura jolofa untimi nto mame usu weni kire he pa cham se me kodoma nkro una mo kodoma me pa chan ukosre obi ana ko di bronya me kosra me mame mo na odi afi we tutu afi ba ko na okodi bronya yi ube hu afi sen afi me de tutu last year na nkase last year na ye chen this year so
Ame ama na betu ye ni sheka. Ebe kasa asedan kanya. Ye nti na aka se na yesin afiwe. Last year no na enema mu ye chen this year. Ko edie na wo pese ukohu ana akoto so ebe ma woni age wo bronya mu. Oh, me de me koto se mabusuafo nyina wo ho. Me maame mo wo ho, me papa mo wo a. Ebe ma mani age. Ma wabusuafo ni na mo hwe we chiom ni na bronya yi. Adom TV so live na etwagum yi o. Yo. Me chia me maame sister Georgina o do man crew. Na me papa master ata o amasu. Me chia obi a mo bibia la fishia pa. Sister Georgina ne uncle ata o mo obi a afishia pa. Yenso yewo Adom TV e ma obi a afishia pa. Abra mudi bronya yi wo bepie mo station ha omanfo a wo mo ekosunyane techiman enkokofo enso ewa ha ye hwe na ye ne omanfo a ekonkoko esubi edi nkomone ahwese ne tie ebi muso eko asantimantem kumase enne de kane no na wo bepie mo ewa ha ankanne ayefiade nka obedu ha kura na wunya bebi kura no wagina ehyen kura no enya de aho ehyen ebi kura benya bi atenam na kago na na ekobata de ese no ehyen bi ewo ho maame efi Adom TV na Adom trotro bronya udi won kran na se o konkoko okwa me konkoko na obi be bisasa afi bi edu a bronya no udi wa ha na okodi won kokko bronya bia me ni wa ha me ni bi wa ha krada na wo hwe afi we bronya yi a wo hu ni sen enko ye kranzo ye ntimi nkanti afa ne saa enti dia na be ka che busua obi ehwe wo Adom TV so live me ka chiro bia so bia mo na boso mu yie na ebe ye na we enkoko ehyen ana omanfo atimu a wo mo ekodi bronya yi kane no wo bedu ha anka aha ehyen ye ma anka na wo mo de cargo ene sia ema omanfo efro edeko nanso se de ubedu ha ehyen no ewa ha anka de aboy kura na wie kura unya baby kura no wonya hyen ba se de ahyen no ebusu ama omanfo enya hyen efro edeko enti no sane Adom trotro etie no se trotro no eye ma mate no egisu se awe ntene no ye ne omu nina ekonkoko enti sunyane tete nyame fanko baby awuko bia awe praise also see edu no Adom trotro nti wo ye day a obekọ 24th mambo atema bekọ ana woginem se de ye adwuma die ono nyanko break obaka mo akwaba Badasi papa bibi ha boko last week no shoe man komo wow eso papa ona tila ba be me pela ma hon kra na mi sha so adwuma free mu okay na wo mu nsamasi ba wo ba dia na wa refresh me ya na me refi nti ya hwe de etwagwe okay nti no ye botu ye na nwa akohene shi kakra bo hwa weekend NDC o ya manyoku no wo ye National Delegate Congress na mo no ho nsam ho no mo akwekusi bia no obi o ha still until the obey into no pepping scores ni na ha ma mezeba mo wan the maron so in the National Cathedral unkomo no sika no wozi ka kwehye mu no doma hene toto na no kakra the maron so na kufo do nso akasa into no mo ni nyina ho no mezeba ma hena hwef yo ene we ni bebre no de ba e woni etwagu so twen sese Mame Boatima, the Premtobre president for the Brothers and Sisters Association. Na mrukoza oluchogu uwenye pages nodo zana menyu bezinkana che National Cathedral ho onkoma wiki onkomo bebre peye freedom onkomo zino ho. Na oyaza do ma hene ozna no ahye nsam nibu mu ma yente is okay. Adie ba ko pa na ma Ghana fo ka kirem. Mpasa nde fa so na oka kire mampanyini Ghana fo ba oye pa se wo pa konwa wo be hye unyame bo se wo be si atenaye de amam National Cathedral oye pa mampanyini sa adwene na wo fa ye na oye pa na mom sa mre ya Ghana wo wo hwe bre a de hye ne be bra ye dodo no be menka empampa so na nto mampanyini se National Cathedral no
ono na de ba bia ontimi mpopa ne din mfiri ho na saa mre ne ewom de esoro no yesika futuo no omfa ne san koka national cathedral no oma ne nsi ho na onyere na ho sika se no ntintim ne ye na ono kura ntima anya ne nuanom bi bebeba beere abetwa so emre papa mu ye Ghana for be men kan kire no intino doma hene na watoto na no kakra no rechirima mampanyin de bi memo fanensa nkaka hen skaputu no sande mbre yewum no oyezem papa mamenje wagyenche father nsemi ho Moses Mensa o say ohini best chief ati o say best chief in Ghana no kwara ni nyinara no na aka no ntino no kwara no kodara na kadebe biara ni mbom o sra nyame inhira zema doma hene nyame inhira no papa na onhira na asifu nyinara mbom kodara na ejuma pe biara original onkodo na onzina na ye owusu apia say National Cathedral no why danalum ha yebesi e da hye Yakopon nizin enyimnyam onfo hu zo biara ka to the glory of the Lord yebesi National Cathedral insina na ye owusu so ne za ze benyin ambitious youth say ye hia ahemfo kukudam naze wo krom hade ya wo botum na wakasa imom nyame inhira anyansafo nyinara intino ambitious youth so no comment was benyin na medaho amigina National Cathedral ho nkommo dozana America choda yazad na adodan kwekufado president yenyin wo ikrom hade no kwekopwe Presbyterian for 100 years celebration no ase na okopwe mo hono no richem de in the days of Nehemiah no Sanballat no Tobias one story no se bekeya Chichwa adwin kekesido say enyine nya adwin de won si cathedral na ete de Sanballat no Tobias mo ma yinte no want to thank the President Church of Ghana for the support it continues to give for the construction of the National Cathedral. Just like Sanballat and Tobias, in the days of Nehemiah, there are some who do not share my view on the building of the National Cathedral. I respect their right to differ, but I'm confident in my decision by the vast numbers of enthusiastic supporters of this project whose spiritual dimension is limitless. Upon completion, the National Cathedral will serve not only as our collective thanksgiving to the Almighty for the blessings He has bestowed on our nation, sparing us the ravages of civil war that have bedeviled the histories of virtually all our neighbors and the outbreak of deadly mass epidemics, but also as a rallying point for the entire Christian community of Ghana, which represents 70% plus of the population. No Ghana mampanyin na nado dan kwekufado na ozino brofono ahyem zinzinzin owo honom dam no mamenje wadwinkyere mfa dam nsemi ho no Zachary was the president na nado opedo ka chende on necessary name calling no ye no not 2000 na Nehemiah na Sanballat no Tobias no opedo ka chende ye very unnecessary na photo form kra photo kompra na o say on hwe na abano no on solve basic issues be today bread and butter to them ye bezi the baby are the problems are ordinary Ghanaian no face every day no na on hwe na nyema bi dam no onye ho adwuma na da ye rekosi asori fie eze o de bi ohunu da oya abana adwuma kra nti ono so na adwenkyere a oze benyin MJ apia o say even God himself nankasa no onye Akufo-Addo enya adwen no se Yakopon kra no onye na enya adwen wo National Cathedral no ho na nankasa ne personal pledge so de nanka ihe Ghana fo ya so na page ncha offer ye ho ben that the truth evangelist so say the Sanballat no Tobias wo promise Yakopon asori fia na connection na real hon anyway you did not only fail God, you failed the people too. See, no so na dwinchira ozeben. But if you honom na yenko NDC National Delegate Congress no ase okwekowi ase no na ntoko kesa no obia na nwaze echi a orhwe yo ofosu ampofo oye national chairman na order dado na world contest for national chairmanship race no onye asedun katia na oye general secretary na kowi ase no na ozna fifom po no
uma yen shares are called or stadium hono. Into no actually the day here in any J na owo stadium hono mo mbre kra wo ball asedun kateni zindo ya za we win national chairman na mama ashe kakra no mama nje waju nhwe mfa dam nsem yi ho mawuli said them say the facts there obia also say facts ninge there obia reni hono ma obotum na wabo asedun kati agema hama pe ono pe no onye asedun kati onye gina for elections obotum na wa flow na papa no oye very popular apart from the oye popular no oye strategic and a smart politician into no so naza ozebenyan also a popular no some oye smart politician now you can't take that away from him into no ochema papa no qualities bebre no yezam papa rich Kobe force no say let the game begin woman yen share game no as breaking the 8 or change is coming obisa the year break 8 no dey change baba rock ba for say na asedu katiaz no nyim do ya zo obo win into no kwekojina no to congratulations on comma chairman of all the mosquitoes baby amejo no mamenfa video of the day or yeah wiki me na oyaza was it mbraba boto honom there wanted to yen lorry fair no do 15% na e share trotro mu wahala enya asem kakra ba ma yen shares okodo one can code you. Hey, boy. Hey. I didn't know what to life and into no say echo trotro mo wiki start easy no nya asem kakra ba kra to won to na ka mamman kan kote na no record o trotro mo wo nkran krodio yi mo hade minim zo record o honom ze botum na enyem a che follow him pages no Adom TV or Facebook na Instagram Adom_TV or TikTok na Twitter izini ya mame Bwatma the Fantido president for the Brothers and Sisters Association if ya man kwata maklo nsam ken no bosodo Premtobre Kasee na Queenstown Japan wodo na ehye casual shoe no oba wo hye bema shoe o fete na sempon so be mu akwaba mejo so bi abokodi nyame adom bi abokodi na de ne yehye ni mu ene Luis Suarez ene Messi ayonku fa bi wo hu sa adamfo na ono a onfrew ono so answer no message no nyahu se osika bia be lande ana we ni bibi pe na hello na how we na mo collaborate mo picture no a post back in the days she used to be my G why na asuma we history teacher why na asuma ni history enti say ni about Luis Suarez Messi G World Cup picture say oni na tala into we ni nsem bebre ene de be Krista obasisia Midday at the Queenstown Japan Majinem Biama Eric Esiedu Buedi Yan Shasien Fi Luis Suarez and Lionel Messi Akachi said na Midday can make an yonku bi wo ho ono a onfrɛ ono so on say no message no na te say osike bia bedu ana say we wini bibi pe na eti sen na me tu kan che na me from me twam pictures I can see she used to be my G back in the days and even Luis Suarez ye afa de ye koda sorry o so kwa akodi bronya e wa Argentina into a friend Messi say na Messi hotel ben na ne boy den wa Argentina na Messi say say na me no tie back in the days me to me nyosa ti wo ba be di bronya wa Argentina dia wo de bra me fie hotel sesen bra me fie ni na yan hwimbo to Luis Suarez say die Uruguay we ndi bronya ho we ndi bronya o ba bia o si Argentina na okwa akodi bronya ti Messi say na ayedo de nya hwe me to me hwe na nkoda hotel ti da bra fie na yan hwe embom to Luis Suarez no no ma park ne mo ne ba
sorry you den afede wetumi Uruguay kro kakraka wenya baby ani bronya kabraga na ida bi o se okwa Argentina so ni Messi e na ekwa akohwe abom na Argentina for so mgusu jo mani o mu wie ye o mu fancy ye o munya chese o munya the whole year 2023 di ani mu background come the bet Shelley from January to December Messi uko eye ne boyhood city esi Rosario hon so France no busu eji chese o wie kra kwa omude omu sisi ne form kra still na wasanji World Cup ne de chese sikra de ama na France omude man ne nya asem ketwa Karim Benzema after say France into Midday World Cup second time na Argentina na EU mufim na say de minim de France national team players ne de aye say de uko Instagram or follow man kasa say Instagram de eye me any nipa kakra bi pe na say Benzema o follow ya chese say omo hu abeg ne door so mi inbox aye ma mi gusu ne kasa ntipacho montu mu so obu on ma afa ne so your best friend so kodu baby ne bi say ne best friend ne ho anu abo obi din then say enu bi na say Olivier Giroud no mama Kenya ya you me squad nim uba Instagram ma Benzema follow say me eni nipa kakra bi nti dey abeg for month mo busu a eno no kasa enti ni aba e wo Benzema camp eno no na ye koye nim dia ti Benzema fine gentleman ono a ene da hey ne Real Madrid picture ene national team went to me and say aka few days to the tournament ena onya injury enti nka so si aka njidem ko ni Mbappe dem ye sure san ko mbe Argentina but to pry into me ensi aka ni bi Kylian Mbappe eguso France de yes o ko China look alike bi apie na no so yo mo sheda na what chance o ye big enti obi look alike eh o send mom but I say we low budget Kylian Mbappe bi na so no do fan sheda mo san so chiche jerseys enti o hu o mi na me Mbappe no ade o hwehwe jersey ba ko no de am san so assign wa cast wa any bibia enti o hu o mi am ni Mbappe no enti uko eye China dia eye Mbappe we hu na enye Mbappe mpacho Mbappe oni China or France enti unam China na o share o said your senimum but enye Mbappe ankasa eye Kylian Mbappe look alike enye Mbappe but o say no oguso ani dia na so de ya de pa enti ne so ye ko eye Chelsea ni Manchester United akachi say abrofo ni de Christmas season do am ye parties nya that's a party crowd dey so abagana Premier League ye players no mo jo many rough omojuo mani ba Chelsea ye na yara Malaji groups on the se o che na ntwe nyina nti we mu dey say compared to Ghana Premier League players no mo me sorted no mo ni issue Ghana Premier League ko Christmas no mo jo mani abebonsem ba Chelsea for there na abantima ye nka we ye Jorginho oni Pulisic ni ade achese kai Havertz mu nyina mo dey bronya no abantem because unim say English Premier League mo Boxing Day nyina mo bobo nti chese mo bronya no mo di ne ntem ansa na bronya na nkasa so nti ko ho Chelsea players omne Manchester United for there adaje eni posoko achese omuji omani ye kasefa ankasa ka asema kase omuji omani ankasa ento e Bruno Fernandes Marcus Rashford David De Gea omina Manchester United players achese omde achede ni ade nyina ni na no omuji omani fa no omu ye adwuma all work and no play eno ana hun make Manchester United and Chelsea players do ento omgusu a eju omani chiche achede entina eno so nia aba eno no Andre Onana oye Cameroon for goalkeeper say beka say oye former goalkeeper because after World Cup you see indiscipline bi coach ni say unya ball na boni tum I say there be coach be me academy boy my men pass say na after the coach di bu afu no say o man netina say World Cup no obo game back up say so at the age of 26 we retire national team dey we nyambo bi mo no so Cameroon we nyambo be say Andre Onana Oni national team at the age of 26 years why retire or say on siakan enfama Cameroon national team no ebiem anyway ene dia mede bro wa Premtobre Kasee midin e the Queen Star e Japan kwaswa na fa we fide ne to Adom TV because ene ma papa nkro a ene ye wode ma Edasi amwakwa bebiem de edu so ne ye ko obi man so na Pakistan man no wonu mahinkro mu e na ka mu topa ya kwakasa ma osrani postini baako Watwana na munsi ya dubinu munso eprepra ya emode.
ekopie mu ewo Pakistan emu a obi edu topaye ahwe no ankasa ne ka mu amana kwa akoto ewo Islamabad na ekumpo sine baako ya enipa dodo na nso eprepra Tariq Taliban Pakistan eye eko a womo edi akode ho adwuma na womo edi atodwa se topaye a eto ye no onimhu bi saa topaye eto wo police headquarters ya ewo kwantempon a aban adan awodo esisi eso Ukraine mbasabasa ya ekoso ewo hono ne Russia mampani aba semema wonfa so bono emmo Russian for Adom TV edeba Russia mampanyine Vladimir Putin etrese enyade a entoka ekoso ewo Ukraine manum obi abetimi edesobo no abo Russia man no eda esanse Russia ene Ukraine ena enya na kromienu nyina nso enipa enwaka ne senti emomanfo ensu se Russia man no nko a ena edibone ebra mampanyine ene asarampanimfo ekohia ye ba kasafo nyine so ene wodi tu dwase wonde ene nyina no odaso ehun Ukraine se ne nuanom na de aba ne de enipa pi ehunu se tere no pese wotere na ahyimu enti ena saa oye ne nyina aba na odi ya woni mu se enipa pi enam so ahwere wo mo enkwa Premtobre Kasee wadwenkyerɛ ya wode bam ema Kasee ne dimu nti Facebook/Adom TV wadwenkyerɛ ni bi aba wa ha OPK God so se na nado has spoken well on National Cathedral ne dia wono so ede ba ya wie eno no OPK enko ade na wa ha OPK do man should stop involving himself ewo politics mu ono so na dwenkyerɛ na wode aba ewo Facebook na fantastic Wilberforce so ewo hasa se wiasanye so the IMF program even after 3 years will not bring any significant improvement because of extension damage the Kufuor Baumia-led government have caused the economy. OPK Asaba BM National Cathedral no fantastic Wilberforce so asade ne de aba BM ntino emso mumie no no ane ne wo mudi agro ho me nyine no so ne fa Premtobre Kasee no ensi ha nyame hira wo pi no omre no wadaje ya wo de share Kasee no team no mo ye solid too much nyame hira mo me din afia amankwa tamaklo